back to my channel. Charles in here. So, it's raining. Charot, it's raining. Kauwan karon. Pero, worry no more. Kaya, natawad na nga to ang atop na install na, pero wala pa siya mag-mind. So, supposedly, magtawad doon sila pag Monday, pero wala sila madidiri pag Monday, kaya kasi nag-extend pa sila day off sa ilang Sunday. From Sunday, ilang pang day off ang ilang Monday, kasi nangahubog daw sila. So, wala sila matrabaho diri pag Monday. And then, Tuesday, niyari sila pag Tuesday, supposedly, di ba 8 a.m. dyan mag-start ang trabaho. Niyari sila mga udto na. So, nag-start sila trabaho alauna na. Init kayo buntag sa Tuesday. And then, pagkapalis sa Tuesday, ni Uwan. Pero nakasugod sila gamay report. Wednesday, okay ang weather sa Wednesday. Thursday, marag di Uwan gamay. Pero pala yun, nagyapon sila. And then, Friday morning, okay gyapon ang weather. Friday, yes, okay ang weather. And then, pagkapalis ni Uwan mo tong magtaman naman sila mga alas 2 or alas 3 sa Friday. And then Saturday, imbes na mabalik sila rin alas 7 or alas 8, nibalik po sila udto, perting inita ganyan buntag. Sabado mo rin, no? Perting inita ganyan buntag. And then pagkapalis, may pag-abot nila ni Uwan, so wala sila dyan may nabuhat. So mabalik sila ugma, hopefully by Sunday siguro. Imbes kay dilit yung trabaho sa nilo, pero basi mabalik sila kay kalag-kalag ba yun, ika 1 ug 2. Kaya hindi sila mabalik ugma, 1 ug 2, di po sila mo trabaho. So most probably mo balik, hindi sila mo balik ugma, nya 1 ug 2 kay kalag-kalag. So basig pagka Katrina, so magdugan din sa mo ilan na ramang ko anon balik ko nila umapuhon sayo Sunday. So wala pa gyud siya mahumain, pero dako ng part ang natabunan mo wa ko tibong say kuwang blind rivets or rivets. Okay ba, blind rivets ang kuwang. And then okay po sa pilang ipabutang diri basta kay naatop na kita ng part back, front, left, right, and then basta gamay na lang kuwang ako ipakita ninyo. Okay? I don't know where we go. I feel like it's changed love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking, I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel like I don't need you. Sun shining, and all these good times, we know we had something. Don't feel the vibe when we're not floating. Ain't no good time when it's the darkest sin. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking, I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking, I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel like I don't need you. I don't know where we go. I feel like it's changed love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking, I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down,
and I feel like I don't need you. Here I am, falling now, deep inside, and I feel like I don't need you. A few moments later. So, hello again to my boring channel, Charles M. So, gikan ko naligo, or kausaba, no? Wala maligo or naligo, or haggard gihapon, oily, or ano ba? Dry or oily? Dry or oily? Comment down below, dry or oily? Pero ang eye bags, like, oh my god, wag yun may uminto, wag dili effective to gibutan. Pero sige lang. So, yes, thank you kay nakapa-inject ako, nakapa-vaccine ako Pfizer. Last Tuesday, wala gito yung plano nga magpa-vaccine mi og Pfizer ni Ma'am Shi, ni Inay Shi. Gikan mi dito sa Kamalaki ngayon tag ko ka ng voter certification kay pag kalimot ko sa tunga date or sa tunga month na nagpa-reactivate. Sakto ba reactivate ko sa ako ang voters chuchu. Basta pero kabutar ko utro kay three consecutive na election na wala akong votar. Pag-votar, charing, bitaw. I have a valid reason mo kung makabutar kaya wala mo kundili sa ato sa Pilipinas, no? So, maong dito ko sa Comelec and then giinan ko mabisi daw sila and then Friday daw ko pwede pabalikon para makakuha og ka ng voter certification. Pero ako makabalik handod karon Sabado na lang ako makabalik kay sarado ko sila og Sabado. So, okay ba ko sa ako mabalik maybe next year na. So, di po ko sure og na-approve ba to. Kay murag pending for approval. Di ko sure basta kay October 18 or October 19 makaibaw ko na pero nabalik lagi ko dito. Then ginan ko balik na lang og Friday. So, ako mabalik. Murag ako na ko mabalik. Kamitong layo kayong munisipyo diri sa mo ano. So, again, paghuman dito, paghuman na mugdong dito sa Comelec hapit mi sa center kay mangutana ang time og kanang schedule o kanang sa ang next nga na vaccination yan. Na may available na vaccine na Sinovac, I think, o Pfizer. So, Pfizer ang gi-inject nila sa mga ni mama. So, Martes is mingaw, wala yung mga pasyente kaayo. So, pag-abot na mo, gikuha nila ng mga information, pag sa information, sa information, after sa information, gibibihanan, pag magbibig, gitusukan, pagkigaw na mo ni Ma'am Shay, charot. Bitaw, so, change topic na ta. Okay, so, niabot na ginang among atop, ang price sa atop, again, I think na, kuha na ko ni siya sa previous video, tsaka makita po interested po mo, no? So, ang price sa atop is mo na siya, and then natawad ang atong atop, pero wala pa siya mahuman, gisugdan siya last Tuesday, and then Saturday karon, gamay na kayo sila agi karon kay, sorry, excuse me po. Miski gi-injika na ko no more giubog sipon hinon ko. So, niuli sila Friday afternoon kay nag-uwan and then ibalik sila Saturday, punto na po na malik. Mao nang nag-uwan pag kasi pagbalik nila mong way agi. Ibig kay buntag sila mamalik alas 8, wa mamalik alas 8, wa mamalik og 7. So, walay agi. So, hopefully mabalik sila ugma, na? Okay. So, ang total expenses na to in cash, mao ni siya, total expenses in cash. So, di ko mag-worry, pero nag-worry good po ko kay kuan. Dili man ni ako again, dili ni ako ang gasto ni siya sa akong sister. Hello sister. Charot. So, mo ni siya ang kuan, total gasto na cash and then total gasto na utang. Total gasto na utang mo na siya. In total of charge. Pila yung total? Mo na siya ang total. Cash and utang, so mo na siya ang total. So, ang utang is, di ba, mag-monthly man may 15k, and then medyo pasakaan. O ito na yung pwede 30k. Ni okay. Pero, dapat bayaran na mo siya December 15, kaya mag-close ang ilahang book or para BIR bitay. Para BIR. So, need me mo bayad December 15 on or before December 15. So, dapat bayaran na mo ang total utang na mo. So, ang mo to siya. Basta kay mo to siya ang total utang. Pero, ang nabayaran na mo ang total utang na mo is 45k. So, nakabayad na mi og tulo ka 15k. Bayad mi 15k pag September, 15k pag October. At nilugan pag yung migla yung 15k pag October. But, same this month pa, kagiinan mi og puni-puni yung kanang bayad. So, mo to nakatulo na mi, and then mubayad siguro may 30k in November, and then by December 15 asa man taw mi manang kung mamuligya pa big gold or ang ibaligya akong mama o papa, charing mapito pag mahalin sila, no? So, mo to siya. Total sweldo in 8 weeks. So, total sweldo in 8 weeks, one ba? Naraday sa kinani agi. So, total sweldo na to in 8 weeks. So, sa 8 kasi mana ang na total or nahatag na to na sweldo sa mga trabahante, mao ni siya. So, mao ni siya ang total na sweldo in 8 weeks. Okay. So, ang total
pud ginahatag namo sa contractor may tawag niya again, contractor ni Sir Brian. So ang iyang 10% ana niya mo na siya, plus ang materials, wala din na ko ang materials, no, basta ko ang materials. So muna siya ang 10% sa sweldo mo, yung total na hatag na mo ni Sir Brian, pero sa materials mas dako, mas double or triple pa siguro ana ang amount or ang kantidad. Sure, kantidad. And then, yeah, siguro ano rin tama nun. Niabot ang atop, nataod ang atop, pero balikunon pa. Hopefully, ma-okay na siya. And then, para mas paspas na magkuhan sila din, mag-plaster, mag-flooring, mag-saug, magdugang sa mga CHP, common, concrete hollow blocks. Then, mas mapaspas, no? Mas mapaspas. And then, doon kami ng CR diri. Ang usa ka CR, ang CR sa gawas is, iputangan siya temporary na bowl, na tag 600 kapin. And supposedly, ang itong daan na bowl mo, ito iputang temporary niya. Nabuak man mo itong nagdali o palit. So, buto, cute kayo siya, gamay kayo mga bowl. So, sa pa man, again, nonsense video, boring video. Yeah, say whatever you want to say. Charing! English, no? Say whatever you want to say. So, basta mo na lang siya, di rin nila kamay. Please don't forget to subscribe to my channel, hit the notification bell para ma-notify ka sa akong upcoming videos, upcoming boring videos. Like, share, comment pa rin daw niya og lami-lami. Diyan ba lang, kaplastikan lang. Alright, so di rin lang naman. Bye, Charles and here. Mwah!